Барыңызға сәлем. Бүгінгі блогта Каппадокияға саяхат жасайтын боламыз. Блогты көрмес бұрын жүрекшені басып, саяхатым жайлы пікір қалдырып, және де каналыма жазып қойыңыз. Кеттік. Әдемі көріністер көріне бастайды. Біз қалған қонағы. Міне мен осы 14-ші таста жатырмын. Осылай қашалған тас. Қазір мына жер осындай әдемі. Қараңыздар. Осындай шағын, әрі тастан қашалған. Мына жақта жуыну бөлмесі, және де шай. Кеттік. Каппадокия жалпы Стамбул қаласында ұшақпен келсеңіз 1 сағаттық орында орналасқан. Ұшақпен де келуге болады, немесе автобус арқылы қатынаса болады. Дәл қазір кешкі уақытта Стамбул дүкендеріне саяхат жасап жүрміз. Жалпы суреттерден көрген боларсыз, шарлардың ұшқанын, әдемі бір ерекше жартастарды. Оның барлығы осы Каппадокияда орналасқан. Мен Каппадокияны бір Аллах Тағаланың ерекше құдіретімен, шеберлігімен жаратқан жер деп айтатын едім. Себебі бұл қолдан жасалған емес, немесе біраз уақытта аяқ астынан қалыптасқан дүние емес. Алланың бір құдіреті, бір чудосы деп айтуға болады. Жалпы бұл жер өзінің табиғатымен, сондай тарихымен өте қатты ерекшеленеді. Жалпы негізі мыңдаған жыл бұрын Аполлон тауында лаваның атқылауымен, және де мыңдаған жылдар бойы су тасқыны, желдің, және де табиғи құбылыстардың әсерімен осы Каппадокия жартастары қалыптасқан. Ары қарай мен көрсетемін баллонмен ұшқанымызды, квадроциклмен жүргенімізді, жалпы Каппадокия саяхатымызды көретін боламыз. Сондықтан соңына дейін көріңіз. Қазір кешкі базар, тамақтану, еркін саяхат. Бұл жер өте әдемі екен. Түрлі түсті қолшатырлар. Және маған осындай ауа қатты ұнайды. Каппадокияның көрермені көшелеріне саяхатқа шықтық. Қазір тамақтануға кетіп бара жатырмыз. Жол бойы осындай дүкендер. Sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Каппадокия дүкендерінен жалпы келген кезде кіреберісте осындай естеліктер болады. Сувенирлер дейміз, магнитиктер. Негізгі бұл жақтың символы осы шарлар. Әуе шарлары, баллондар. Бұл жақта бақшы көзге көз қарас
жалпы назарда алады деп қана қарайды. Енді көп жағдайда, көп аймақтарда шеріктейді, бірақ көзқарас жақсы бұл жақта. Қол өнер бұйымдары, сумкалар. Айтпақшы, Каппадокиядағы осы бір аймақтың өзіндік ерекше киімдері, осы көйлектер, бұларды жаңағыдай жалға алса болады, немесе сатып алсаңыздар болады. Осындай ерекше сумкалар да бар. Теріден тігілген сумкалар, орамалдар. Айтпақшы, осындай ерекше аяқ киімдер бар. Блокноттар маған қатты ұнайды, өзіме үнемі аламын, және де сыйлыққа берген кезде өте жақсы хедия. Мына жақта қыш ыдыстары боялған. Каллиграфия, қандай да бір кілттің, бұл қол жұмысы екен. Tabii normalde bunları biz satıyoruz. Bunları kaç liraya satıyoruz? 380 lira. Ya aslında bizim o fark fikrimizde de olmadı böyle bir şey almayı. Ama biraz indirim yapsanız Ben alsak mı diye düşünüyorum. 380 lira fiyatı. Ben size kaç lira söyledim? 250 lira. Normalde bunun satış Böylesinin burası kalın mı var? modeli bu. Hayır, üretim yok. Yani küçüklerinin bu kalınlıkta üretimi yok. Өте көп кілемдер, жайнамаздар, және де өте әдемі. Бұл жақта сауда болып жатыр. Мына жақта қол өнер бұйымдары Bunlar yok galiba. өте әдемі. Мен жақсы көремін. Маған жақсы да, бірақ қалыны керек та, бірақ ана бұйық та, короче, болмайды. Аласыңдар ма? Аласыңдар ма? Сіздер кімге? Бірақ сыйлыққа әдемі демекші. Просто мен өзіме алып Қыш ыдыстары. Бұны ошақта қолмен жасап, өзімен бірге алып кетсең болады. Пазар болу керек, ночной базар. Біз аны Памукалиде бармыз, Қайырлы таң. Қазір таңғы сағат 4, қонақ үйдің алдындамыз. Дәл қазірді трансфер күтіп тұрмыз. Таңғы 4-те 4:30-ға дейін әр қонақ үйден осы шарға отыратын қонақтарды жинап, бізді балонға дейін алып барады. Және де біз ала қаласа таңғы сағат 5-те балонға отырамыз, 1 сағаттан кейін. Және де 1 сағат көлемінде әуе шармен ұшатын боламыз, Каппадокияны жоғарыдан көретін боламыз. Және де менің көптен күткен арманым орындалады, Алла қаласа. Мен өте қатты қуаныштымын. Кеттік. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Қазір біз келдік. Шар үрленіп бастап жатыр. Aşk sahte çıktı, tekrar dolandırıldı. Davası düştü, bunlarca kandırıldı. 3-5 yalanla can evimizden vuruldu. Gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldım. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü
жерде ставимыз. Қолдан емес, мына жерде ставимыз. Көбірек істесінші. My name is Nebi and Savaş. Today is the fly about 45 minutes to 1 hour. Fly is the very important two rule. First rule, all time inside the basket, okay? No jumping. No jumping. Yes. Second rule is the landing time. When I say landing position, I face this direction, balloon this direction, you face opposite side direction. That's here the blue rope, turn please. That's here the blue rope, two hands, when your knees is waiting, okay? Tamam. Understand? Yeah. Tamam. Please show me landing position. Landing time is the camera and is here down, okay? Please show me landing position. Alıyorsunuz, atlamıyorsunuz. İkincisi iniş anı. Ben iniyoruz dediğimde ben bu yana bakacağım. Siz ters yöne dönüp mavi iplerden iki elinizle tutup sırtınızı geriye dayıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bir pozisyon alabilir miyim? Көк жіптерді. Ол мысалы мына жаққа қараса біз тез қараймыз көк жіптерді. Arriba! Arriba! Arrava! Те, которые были с нами внизу, мы Olsa da benim kadamdar Gözebil karşısın hakka Orundasın armandar Hey adamlar Olsa da benim kadamdar Gözebil karşısın hakka Orundasın armandar Еңбектенім теген кемеймін Өзгелердің өзге сөздерінен өзгермеймін Көзге көрінген алтынды барып көздемеймін Өзіме тиесілін аламын да үндемеймін Арманыма жеттім арманды Тағы бар әлі алдымда Рахаттаным әуен жазғанда Мен өзім мұнайтынды жасаймын үй адамды Болса да қиын қадамдар Төземіл қарсысын аққа Орындасың армандар Адамдар Болса да қиын қадамдар Төземіл қарсысын аққа Орындасың армандар Балон тоқтады. Осылай жанға жақта және де бізді қазір түсіріп жатыр. Барлығы үшін көп рахмет. Өте қатты қуаныштымын, өте қатты бақыттымын. Енді келесі анамен, жарымен, жақындарымен келуді, отыруды бұйырсын. Ал традиционно награждение болды. Стол жайып жатырмыз. Келіңіздер, жақындаңыздар. Жақындаймыз. Не спят, кто-то нами внизу. Простите меня, а потом молю. Звук поставим на всю. Соседи не спят, кто под нами внизу. Простите меня, а потом на любви. Мен заман бәрі телефон ұстап. Что это? Two, three,
осындай квадроциклға отырып жатырмыз. Алла қаласа бүкіл Каппадокияны аралайтын боламыз. Адреналинға толы күн болайын деп тұр. Put your loving hand out, baby. Қазір біз бірінші орынға келіп тоқтадық. Мына жақтан суретке түсеміз және де ары қарай 5 минуттан кейін жалғастыратын боламыз. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be now. Екінші келіп тоқтаған нүктеміз осы мешіт. Және де осында үлкен үңгір деуге болады. Бұл жер бізде 3-ші орын. Көтеріліп бара жатырмын. Кірпіктерімде, қастарымда шаңнан әппақ болып кетті. Адреналин. Қазір жоғары көтеріліп бара жатырмыз. Бұл жерге квадроциклмен ғана емес, мотоциклмен немесе атпен де серуендеп келуге болады. Енді ол өзіңіздің жеке таңдауыңызға байланысты. Осындай жерге келіп жатырмыз. Merhaba. Emre Bey yardımcı olacak Aha. size. Tamam. Bismillah. Maşallah. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Emrullah. Ben yardımcı olacağım sizlere. Şimdi usta gelecek. Aha. Çanak çömleğin nasıl yapıldığını gösterecek. Ben de sizlere bu sanat hakkında bilgi vereceğim. Oturun Aha, lütfen. tamam. Ne ikram edeyim, ne içersiniz? Su. Su, çay var, elma çayı var. Elma çayı olur. Tamam, elma çayı, bir tane de su söyleyin. Tamam. Teşekkürler. Қазір usta келеді дейді. Құш құмыраларды жасап көреміз. Ай, қандай әдемі мына жер. Мына жақта құш құмыралардың дүкені сияқты. Қазір кіріп көреміз. Delikler vasıtasıyla içerisindeki sert cisimlerden ayrıştırılıyor. Daha sonra sadece su ile 3'er kadar büyük havuzlarda mayalandıktan sonra bu şekilde doğal seramik çamuru haline geliyor. Bu görmüş olduğunuz tezgah çömlekli çarkı. Biz Avanos'ta tekme tezgah diyoruz. Ayakla döndürüldüğü için geleneksel bir tezgahtır. Ustaların maharetine göre bu tezgahlarda 5 santimden 90 santim 1 metreye kadar objeler yapılabiliyor. Tabii büyük objeleri yapabilmek ayrı bir maharet, ustalık gerektiriyor. Ortalama bir ustada 10 yılda yetişiyor. Hatta eskiden Avanos'ta bu mesleği bilmeyene kız vermezlermiş. Balı dokmasını bilmeyen kızları da gelin diye almazlarmış. Damat adaylarına kız istemeye gittikleri zaman şekerlik yaptırıyorlar. Bu da kapaklı oluyor. Eğer kapak oturursa bu usta da kızımıza bir ekmek yedirebilir diye kızlarını verirlermiş. Hanımefendilerin de dokunmuş oldukları halıların kilimlerin eğer düğümleri bozuk olursa, renkleri de koyu renkler olursa herhalde bu karamsar biri. Bunun kendisine faydası yok, bize hiç faydası olmaz. Bundan sebep yeniliği almazlarmış. Tamam, teşekkür ederim. Anladım. Maşallah.
Hepsini anladın mı? Evet, biraz Nasıl anladım. 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 Nasıl öğrendin? Kazakistan'da biraz öğrendim, sonra konuşa. Aa, keremet. Çok çabuk. Hazır mı oldu? Oo. Nakışlı saksı. Hı. Maşallah. Teşekkür ederim. Denemek ister misiniz? Evet. Kullanıcısı var. Evet. Tamam. Adın ne? Dinara. Nara. Evet. Ben de alayım. Bu ayak böyle. Ha. Çevir sağ ayağını da. Şimdi şunu alayım. Sonra ne yapayım? Çevir hızlandır. Sonra ayağını buraya koy. İki elini birden ıslat Nara. Aşağıdan böyle sıkacaksın. Yukarıdan parmaklarını merkeze bastır aşağıya. Ayaklarım. Ben çeviririm sen ha. Tamam. Böyle dik tut parmaklarını. Evet. Bastır. Maşallah. Ortasına bastıracaksın değil mi? Ha. Tamam. Şimdi o çamuru buraya ver. Şimdi Nara böyle dıştan sıktır aşağıdan yukarıya doğru. Böyle iki avucunla. Nara böyle değil bak böyle. Böyle. Ha? Evet maşallah güzel. Tamam. Şimdi buna aşağıdan sol elini dışa doğru iteceksin yukarıya doğru paralel biçimde çıkacak. Tamam? Tamam. Buyurun. Böyle dik tut. Paralel yukarı doğru. Evet. Bravo. Maşallah. Tamamlara. Bunu ver bana. Ellerini tutar. Video atamam mı? Sağ taraftaki düğmeye basınca çekmiyor mu? Ama kalitesi çok çıkmıyor. Öyle mi? Evet. Tamam, videoyu durduruyorum o zaman. Böyle bak. Buradan. Ha, sıktır. İçeri bastır. Tamam. Şimdi burayı düzeltmek için sol elinle böyle parmakların arasında sıkıştıracaksın. Sol el. Bak böyle. Baş parmak dışta. Hah. İşte öyle. Tamam. Tut. Evet. Evet, çok güzel. Tamam. Şimdi desen yapacağız bak. Bu ele böyle. Buradan bak. Parmağın burada. Tamam. Bunu bastır ortasına. Hah. Güzel. Lale vazo. Maşallah. Daha önce yapmadığını buradan kes böyle. İlk defa mı deniyor? Evet. Çok güzel. Böyle kaldır. Hoppa. Bravo. İnşallah. Kapadokya'da осындай өте керемет қыш құмырасын өз қолыммен жасайтын жерге келдім. Қазір бас аяғы 4-5 минутта осындай қыш ыдысын жасап шығардым. Маған ұста көмектесті. Ол кісіге көп рахмет
aytmam keledi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah alдағы uақытта өте әдемі Koyabilirsin. жасаймын деп ойлаймын. Жаңа бұны маған тыста өзі жасап көрсеткен болатын. Бұл менің жасағаным. Өте керемет. Жаңа нәрсе үйренгенім үшін мен қуаныштымын. Objeler yapılıyor. Objeler yapıldıktan sonra güneş varsa 20 dakika güneşe, akabinde bizim yanalak dediğimiz kayadan oymayanlar var. Objenin küçüklüğüyle büyüklüğüyle alakalı bir haftayla 15 gün arasında yapılan objeler kuruyor. Kuruduğu zaman üzerinde gözenekler ve pürüzler oluşuyor ve de matlaşıyor. Çizim ve boyama yapıldığı için bunların giderilmesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bir tür çamuru tekrardan fırçayla objenin üstüne tatbik ediyoruz. Buna da astarlama işlemi deniyor. Bu işlemlerden sonra sıra geliyor fırınlamaya. İlk fırınlama diyoruz biz buna. Püsküvi fırınlaması. Kullandığımız fırınlar elektrikli fırınlar. Elektrikli fırınlarda fırın 10 saat yanıp 1000 dereceye gelmesi, 14 saat gibi de soğuma süresi var. Fırından şu şekilde çıkıyor. Tabii çatlayabiliyor, kırılabiliyor ve de gözle görülmeyen çatlaklar oluşuyor. Bunu da ustalar bir taş yardımıyla vurarak kontrol ediyorlar şu şekilde. Eğer kof kötü bir ses verirse bunda çatlak var, bu çöpe. Sağlam olanlara tekrardan zımparayla ince bir zımpara yapılıyor, tamamen pürüzsüz hale getiriliyor. Sonrasında tamamen serbesel tekniğiyle samur ve kıl fırçalarla çizimler yapılıyor. Sonra mineral oksit boyalarla boyanıyor. Boyama da bittikten sonra dikkat ederseniz bitmiş olan objelerde şu şekilde camsı bir doku var, tabaka var. Bu madde fırınlanmadan önce bu şekilde süt görünümünde boza kıvamında bir madde. Daldırma yöntemiyle çizim ve boyaması bitmiş olan objelerin yüzeyi bu şekilde kaplanıyor. Ve bu şekilde ikinci fırınlamaya gidiyor. Bu sefer fırının 9 saat yanıp 900 dereceye gelmesi bir 10 saat, 11 saat soğuduktan sonra bu şekilde girdiği fırından madde eriyerek camsı faza geçiyor. Anladım. Bunu nasıl mesela? İlk fırınlama çizildi, boyandı. Çizildi nasıl eline? Elle çiziliyor. Aşağıda ustalarımız var, onlara da göz atarız çizim boyama yapan. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Son olarak da şu karafı da anlatayım. Kapadokya'da gezerken belki görebilirsiniz. Bunun da şöyle bir hikayesi var. Bu Hitit güneşi olarak geçiyor. Bu şarap testisidir. Bunun orijinali Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezme şansınız olursa rahatlıkla görebilirsiniz. Hititlerde çok tanrılı bir inanç var. Hititler 1000 tanrılı olarak biliniyor. Bunlardan bir tanesi güneş. Güneşe taptıkları için bu halka kısmını yapmışlar. Kendi dini ritüellerinde bunun içine şarabı dolduruyorlar. Güneş doğmadan önce yüksek bir dağın zirvesine bu bırakılıyor. Sabahın güneş ışınları bu dairenin içerisinden geçtiği zaman içindeki şarabın kutsandığına inanıyorlar ve bu kutsanmış olan şarabı bu şekilde omuzlarına alıp dini ritüellerde savaş zamanı savaşa gidecek erkeklere ya da kral ve kraliçelerine şu şekilde sunum yapıyorlar. Bu da 4 parçadan oluşuyor. Yine tamamen serbestel tekniğiyle çömlek çarkında yapılıyor. Ayak kısmı, halka kısmı, ibrik kısmı ve tutacak kısmı. Halka kısmı deri sertliğine geldiği zaman geri kalan bütün parçalarıyla birleştiriliyor. Bu şekilde. Tamam, anladım. Ustalar yapıyor değil mi? Ustalar yapıyor. Maşallah. Bunlar hepsi böyle. İsterseniz şimdi de mağazamıza geçelim. Mağazamızı bir de görelim. Burada 4 farklı bölüm var. Aşağıda da koleksiyon bölümü var. İsterseniz direkt aşağı gidelim, oraya gezin. Sonra buraya çıkarız. Tamam, tamam. Havale yapacak. 1500'den 1400'e değildir. Maşallah. Qanday керемет. Bu ustalar çizim ve boyama yapıyor. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Осында еңбекпен салады екен аның барлығын. Қараңыздар. Мына жақта қыздырады, жуады. Allah hayırlı olsun. Өте керемет. Gelirim. Ablamın canı sağ olsun. Maşallah. Өте керемет. Мынаны барлығын осылай салған.
бұл жерде өздері жасайды екен. Машалла. Мұның барлығын қолмен салған, жаңағыдай өңдеп, қанша уақыт жұмыс талап етеді. Өте ерекше екен. Мынандай мәссаған, кәдімгі ыдыс қой. Шын ыдыстай. Адамның қол еңбегі. Мәссаған, аны қышпен жасауды айтсаңыздар, барлығын бір келке қылып. Мына құмыраларды қара. Ай. Адамдар формаларын жасап қойған. Керемет. Сұмдық. Қараңыздар, қанша. Мәссаған. Мынаның барлығы. Барлығын салуды айтсаңшы. Керемет. Мәссаған. Ай. Не деген өнер мынау. Не деген шыдам. Мына жақта картинкалар, айна. Мәссаған. Қалай таңғалып тұрғанымды айта алмаймын. Мынаны айтсаңыздар. Çok şaşırdım. Beğendiniz mi? Evet, çok bayıldım. Çok şaşırdım. Maşallah. Mesela bunun birini yapmak için kaç zaman geçiyor? Şöyle söyleyeyim, 3 ayı bulur o. 3 айлық уақыт алады екен мына бір ненің дайын болу үшін. Bunlar satılıyor değil mi? Hepsi satılır. Benden başka her şeyi satın alabilirsiniz. Tamam. Anladım. Мына жақты қара. Барлығын сатып алуға болады екен. Бәрін қалай жасаған? Миым жетпей жатыр, мыналарды қалай жасағандарын көріп. Менде жаңа арман пайда болған сияқты. Мынау христиандардың несі сияқты. Мәссаған. Қараңыздар. Әсерін айта алмаймын, күшті болып тұр мына жерден. Керемет. Maşallah abi, çok teşekkür ederim buranı gösterdiğiniz için. Mesela burasının Instagram sayfası var mı? Var. Tamam. Kapadokya Seramik diye. Şimdi alıyorum. Ne деген büyük. Төбеге дейін тиіп тұр.
saat. En büyük bu değil mi? En büyük bu. 2 metre 20 santim. 2 metre 20 santimetre dedi boyu. Bunu yapmak için kaç zaman gitti? 1 yıl. 1 yıl. Süper. 1 yıl. Ne diyeyim be Kudaya. İnşallah daha geliyorum o zaman, çok müşterilerim beraber. İnşallah. Kendim şok oluyorum. Өте керемет. Мына жақта аяқтадық. Бұл бөлме фосфор бөлімі дейді. Қараңыздар, барлығы жанып тұр. Көбінесе аяттар. Машалла. Аллахтың көркем есімдері. Керемет. Барлығы жанып тұр. Машалла. Bunun hazır olduğu için biraz zaman geçirdi değil mi ondan göre? Evet, bu şöyle söyleyeyim. Fosfor ışık elektronlarını hapsetme özelliği var. Bu madde boyayla beraber tatbik ediliyor. Bu şekilde hapsettiği ışığı belli bir süre tekrardan geri yansıtıyor. Bunun sürekli kendini tekrarlama özelliği var. Burada mesela bizim gün ışığı görmüyor. Şöyle bakın isterseniz. Gün ışığı gören yerde olursa, bakın el feneriyle gösteriyorum. Yansıma çok daha fazla oluyor. Yarık. Anladım. Жарық жанған сайын қаттырақ жаңа жарық береді екен. Yakıyorum. Жаққан кезде осындай жылтырап тұрады түрлі. Өте керемет, барлығы жанады. Сөзім жоқ. Олардың барлығы. Керемет қой мынау. Мыналарды сыйлық үшін де үйге қойғанға да енді өте керемет деп ойлаймын. Әсіресе міне Аллах тағаланың көркем есімдерінен. Teşekkürler. Жоғарыда да бар екен. Ана жақтан шыққаннан кейін мына жақ жай болып қалды ғой. Бұл жақ дүкен сияқты. Burası mağaza değil mi? Burası da mağaza aynı şekilde. Mына жақ дүкен екен. Сатып алуға болады. Şunlar ne, anlamıyorum bu. Bunlar kaftan. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde padişahların giydiği kıyafetler. Anladım. Даже көк түстері. Керемет. Жарықта барлығы түрлі ыдыстар қойған. Неше түрлі бар, мысық, піл. Hediye verirsin onu. Sen de kabul edebilirsin. Abla aldın ya. Тіпті кружкалар да сондай.
Şöyle mesela 65 şey yazıyor ya, bunun yarısı olacak size. 30 liraya kadar düşecek. Ha, tamam, Bütün tamam. ürünlerde geçerli. Bu da Nihale. Çaydanlık tava altı. Şimdi bakayım, sonra bir şey alıyorum. Kızı uzaklar var ekan. İşte clear. Geçen bir tane abim üzerine çıktı tek ayak üzerinde. Tabii ben de bunu yapacak bir eklemde yok. O yüzden Arkada kısa ayaklar. kırılma değil. Ben de şey. Bunday ko'rkimiz mumkin. İşte kasanın olduğu yerde. Tak, bularni ko'rdik. Burası da bir şekilde fosforlu aşağı gibi. Şöyle bakın. Oh, ötüken. Bana fosfor. Şangağın. Müsait mi abi ya? Bu кезекті bölme. Өте секундтай ыдыстар екен. Машалла. Бәрін алып кеткім келіп тұр. Қазақстанға тасу қиын. Өте секундты ыдыстар. Қараңыздар қандай секунды. Мәссаған. Мен бәрін алғым келеді. Кәдімгідей салмағы ауыр, кішкентай болса да. Мыналар секунды екен. Каппадокия шарлары. Әрине онсыз болады ма? Жұмыртқа табағы. Қызыл зат екен. Алып қайтып бара жатырмын. Фосфордан жасалған аяқ көрсе және. Ал Түркешіне келдік. Merhaba. Abi biz alып келді. Көрейік енді Түркешіне алғаш келуі. O ikinci grup geldi mi? Geldi onlar, aşağıya gelmedi. Çünkü bir yerimiz kapalı da. Önce bu güzel bir yer kapalı. Merhabalar. Hoş bulduk. Oh, керемет аура. Мен Түркешіне алғаш келуім. Осыған дейін қанша рет келсем де жолы бүгін түсті маған өте қызық болып тұр. Бұйырса көреміз. Осындай дастархан дайындалған. Қазір ыстық тамақ келеді. Қонақтар қазір жайғасып жатыр. 8:30-да басталып кетеді. Кешкі сағат 11-ге дейін жан жағымызда осындай әртүрлі мемлекеттің тулары орналасқан себебі барлығы осы жерге жиналады. Ары қарай тамашалайық.